Šesti je dan kako radnici Proletera 24 sata stoje na kiši, snegu i hladnoći, pokušavajući da se izbore za ono što su zaradili. Podršku im pružaju građani, donose im hranu, tople napitke, saosećaju sa ženama, među kojima su nečije majke, bake, sestre. Večeras im je i predsjednik opštine Aleksandar Mitrović doneo ćebad, kafu, čaj i još jednom zamolio vlasnike firme da se odazovu pozivu na razgovor kako bi zajedničkim snagama našli rešenje prvenstveno za radnike. Najveći problem jeste tu što se vlasnici nisu odazvali niti se javljaju. I najveći problem je što nemačka kompanija koja je vlasnik između ostalog Proletera se nije odazvala kako radnicima, tako ni nama kao opštini i kao opštinskoj upravi. Mi stojimo iza naših građana i cilj nam je da zajedno rešimo ovaj problem. Ja još jednom apelujem na vlasnike firme da dođu ovde, ako ne ovde, Beograd, bilo gde, kako bi zajednički rešili ovo, jer ovakav način vođenja firme, ni jednu firmu ne može da vodi pravilno. I ovako poslovanje je, verujte mi, zadnjih par meseci od početka kad je krenulo, već od decembarske plate, kada smo prvi put sa generalnim direktorom pričali i zvali da vidimo da li će biti isplati, kako će, na koji način, kada smo se prvi put sastajali, tada je bilo već to na dugom nekom štapu, da li će da isplati se ili se ne isplati. Dogovor je bio da se isplate za ostale plate, u tom trenutku su bile dve plate, samo jedna isplaćena. Radnici su uprkos tome nastavili da rade i sindikat, koliko se upoznat, jednoglasno je doneo da će da nastave da rade. Međutim, agonija se i opet nastavila tako što su opet 2,5 plate kasnile. Samim tim ljudi već 2,5 meseca ne primaju plate, normalno je da će da stupe i u štrajk i da će da na ovaj način izraze svoje negodovanje. Ja ovim putem pozivam i vlasnike firme ili upravni odbor ili finansijskog direktora, pošto generalni direktor je dao ostavku i sa njim smo najviše imali kontakta, ali s obzirom da je on dao ostavku pre mesec dana, koja je pre neko vreme stupila na snagu, mi ne možemo više sa njim pregovarati, tako da moramo da tražimo ovlašćeno lice sa kojim možemo ne da pregovaramo, nego da nađemo rešenje za ove radnike i za zaposlene. Mi smo uputili dopis Ministarstvu privrede da imamo potrebu za jednim sastankom kako bi nam pokušali da izađu u susret da rešimo ovo, ali da bi mi otišli na sastanak u Ministarstvu privrede mora neko ovde od vlasnika firme ili neko od predstavnika firme da ide sa nama. Radnici su jednoglasni u stavu da njihova borba za pravdu nema nikakve veze sa politikom, ali se nadaju da će se sve relevantne institucije uključiti i pomoći im jer oni su građani ove zemlje. Predsjednik sindikata Milan Mitrović također je pozvao vlasnike i dosadašnje rukovodstvo da razgovaraju u cilju rešenja ove situacije. Želim prvo da se zahvalim opštini, predsjedniku opštine što je po nekoliko puta dolazio stvarno da nas obiđe i posjetio nas i lokalnu tu samoupravu. Znači oni su doneli večeras nama i ćebad i sve su nam doneli za grejanje, međutim mi smo i dalje istrajat ćemo znači do posljednjeg trenutka da robu koju smo mi zaradili, koju smo mi radili bez plata, nećemo dozvoliti da izađe. Pozivam isto predsjednika upravnog odbora, znači ove firme gde godinama uzimo pare odavde, i sad je trenutno on neće da dođe, mislim ne možemo to da shvatimo, a finansirao se iz ovoga preduzeća. Isto pozivamo i gospodina Rajića koji je finansijski direktor, nije bio izvršni direktor 6-7 godina, sad je finansijski direktor i on je isto iz ove firme uzimao i platu i sve i sad su nas svi ostavili na cedilu. Jel mislite prosto da je moguće da neko ne odreaguje? Ovde ima starijih žena koje su radile po 30-40 godina u Proleteru. One sede na betonu ovde danima. Da, žene imaju ovde sa 38-39 godina radnog staža i 40 godina radnog staža. Imaju žene sad koji su trebali već da idu u penziju, sad u ovom mesecu. Ali mi nismo mogli da nismo uplatili te plate i obaveze da bi žene stvarno otišle u penziju. Znači i to je jedan problem i mi nemamo trenutno izvršnog direktora koji može on to da potpiše bilo šta. Znači evo žene, imamo nekoliko žena sad koje su već trebale u ovom mesecu da idu u penziju. Radnici Proletera istrajavaju u svojoj borbi za zarađene plate uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima. Podrška građana, ali i lokalne vlasti pokazuje da njihova situacija nije zanemarena. Ključno ostaje pitanje da li će vlasnici firme pristati na dijalog i konačno omogućiti radnicima da dobiju ono što su zaradili.